Hadin ura penmani gajing ki ne gasni ha la college ina liang gajang kia student union central body so komen ni wa ne liang di bagi pa kana school the one sini ga sit in demonstration yang ini perdi orang penmani ini gajing elang liang ga office deputy commissioner tutup ke ina elang wani cham wa wikalam gini to gani gamat hadin ura lai chami wa deputy commissioner yo ile ga kubor wa ne liang ga office ng district school education the penmi additional stream kamu man ga ni buntali bahagi school penmi adu ga commerce ga art stream te go win ga jingali wa den wa da yo chamo bisim ga jingalang man go tibian ba wa ne liang yang go di snyam man satisfied ba yo luti bahai ne kat ga office deputy commissioner kar kule do yang district at least you should give some time you discuss ini bentar ni isu. Kang wa siang CEO kat deputy commissioner ran, injak bahaya kelam dari torkom. Kesan le, tadi nak penmi ini additional stream, ko aktif sih. Wana liang ga sarkar ko aktif wiwo, jadi to gino ikai, lagi ni udah pen upgrade gini stream sebagai higher secondary school. To ai mau gino ikai aga sarkar utung, gini no ikai. Terus ko wi ga bentar le ko au kelam ce hai ni wa ini kena uduk kelas ni besni abun go wan long yung uduk dibagi pang ki waki melah em na perdiam ki warep bon gi wa melah ne te daw nyi gi upha skori kon gi private institution kini kena ubun to go apply kelas apok yang nang ba higher secondary school kama government boys kang wa ikwa aktif ne wa ini gi shift ini gi stream open mi daga office BSCO wa aktif wa ke fees common jai ne liang ga sarkar to ga sarkar o ber gani expenditure ma ke fees ko he mo bo gini private institution lo to ne liang ga government wa gini stream wadang permit ni go man ga fees yung ka wirang kat wa gini government institution kate da man go ba dra iga question ko ay bo ga liang ga government wa hab igi ga jubab wa common jai kita rekom thung no hikai gi common jai ga face ai jing to gini shift ni stream wadang permit megi liang ga jang kia student union na do ga yiki ine ga snila da ong iwa kan puyo kelas kini kena ora jing ki ong iulai ga chakamat ini program go yiki next ida open banan belajar